kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya nga iti impa-deliver mo, grasya anak ko. Plato, kutsara, tinidor, kanda dumapay, nanang. Ay nawaw, nagadaon. Wen, masapul ngamin ang masukatan dagiti plato iti restaurant ko. Nabayag ngamin ang dagijay. Wan makidi tapno awan maibaga dagiti customer mo. Kitaam nanang. Mayat ti kulay na, saan ka day? Agpapada. Sinan balitok mo amin, anak ko. Wen, day ti kulay anapilik nanang. Dapno kasla social mo't Ay wan mainggan nyo laki di dagiti customer mo amangan, nukas dati gamit iti restaurant mo, anak ko. Day tamot lang ti may sa ama kagapo no apay akayat ko asukatan dagiti plato ijay nanang. Mayat dayta na panunot mo, anak ko. Para laang dayta iti negosyo. Si Kaman pa iti mangiyo nag-itiin bilag ko nga irik no agtudo pipito lakay. Sa dino ti papanamaya bakit? At dati napatag nga ilakad ko. Marabyan ka kaday? Tiyak sigurado. Ngam amangan no marabyanak nang runak at dumagasak pa iti restaurant ti kumarek. Gumatang kantuman nga ron iti similya nga imulak. Ilistam no anya similya ti ipagatang mo tapno jak malipatan. Itad muntulaang nga no nalpas. Agdigosak pa ibiit. Iti sigo na paggatgatangan ta ti pangalaam, ha? Wen, basta ilistam laang dita tapno saan ko ang malipatan. Si kawet gayam right Dominga anak kaw. Adan samet lakad mau. Agpasentro ak tatang. Apay ijay sentraw. Ni tatang met, saludsudan na laaminan. Ay nawaw. Dakes ka di ayat yang salud-saud. Saan makiday, nga makapaasar mo ngamin numaminsan? Nyala, agrobot kang aruday. Ang mga nanyapay ti pagturungan ti saritaan ta. Ay nawaw, nagmayat dagiti plato, kutsara, tinidor, kan platito ni Mari Gracia kasla balitaw. Nay, si kamat gayam day ta, Mari Dominga. Di magasak, takayat ko araman ng tiluto yung Mare. Ay katuan na. Sa dino nga itinagapwa, Mare. Di talaang Mare, ada inasikasok. Anya nga'y ti bestseller yo. Daytoy ti minumay, Mare. Agpili ka ano ada kayat mo. Number 1 kan number 5 ti bestseller may. Adalagtakin ka ano anya ti kayat mo. Adu maggayam ti minuyo Mare. Wen, Mare. Kasla social pa ka. Kaslalaang, Mare. Ngem budget friendly dagiti makan ditoy. Agpili ka laang no anya ti kayat mo akanan. Taiso ti ipalutok ije kusina. No maipapanmat iti mainom, si kamutan ti makaam mo ang mga latap no makapili ka. Magustuwak to'y platito. Kutsara kan tinidor ni Mari Gracia. Kasla balitok ti kulay na. Tinasayaat, ikargak iti bagko ti daduma. Saan matkit di asyak ti ayan ti atensyon dagiti tattao? Sa maysa, busy ni Mari Gracia. Itahiming ko nga ikarga dagito itibag ko. Aday ta, naikarga kon itibag. Inayatak laang timag na. Kan agkalmaa, tapno saan ang makadlaw ti kumare, kan dagiti staff na. Ay nawaw, nalpas ka mat adagos, Mari Dominga. Kasta talaga, Mare. Agpakada akon. Mabit lang, Mare. Ay nawaw, ang mga nung nakita na tinaramit ko itay. Okay ka lang ka di, Mare? Kasla ada pagdandanagam. Anya nga minti ibaga, Mare. Inibus mo ka di ti inserve da amakan?
Dayjay ka di, Mare. Ay, naibusin Naimas matiluto yung Mare. Worth 80 kwarta. Agpakada akon. Nasken nga agawidak, ta saan akayat nila kay ko ang marabyanak. Ay nawaw. Nagapod na ito yung platitaw kas ka nakutsara kang tinidor Dominga. Di yu pakibiyangan day tatang. Nangalaam ka na ito'y kunak. Awan mat amok agamit tayo akas tao'y. Ginatang ko dagita. Di yu pakibiyangan dagita kunak. For your eyes only dagita. Saan ang masapul nga igaman nyo? Nagmayat ti kulay na sika. Sinan BALITOK. Isungarod nga laak, tauray siya, kursunadak met. Mabalin ka day amausar na gitao'y. Ngam siyak laang ti mangusar tatang. Tay sigud agamit tayo ti usarin nyo. Di yu pakibiyangan dagita baro agamit ko. O sige. No kasta ti kunam. Yakmat ipilit anak ka. Nagmayat lang amin akit kita ay. Adda nakita kasi nan BALITOK iti karga nagiti plato. Bakit? Anya ko maita? Nangalam ka na kitay. Ginatang ko Sigurado ka? Anya ti pa nagkita kanyak ayala kay, ulbod. Madlaw ko ngamin nga ininot amanay na yunan. Mas daawak. Daawan mo tikas di agamit tayo. Ay nawaw, syakla ang ti adda karbangan na amang usar kadagita, iso adiyo pakibiyangan. Ada ayamot kasta. Gumatang ka iti gamit iti balay ngam si kalaang ti mangusar. Kada basta, no anya ti makitkita yu dita, diyo pakibiyangan. Binilang ko dagita, at dala ang ti mapukaw. Na, agsalsalud-sudak laeng. Di ka madanagan. Tadyak mo't pagan ano nga usarin na kita. Mari Dominga! Mare! Adak dito'y mare. Ay nawaw. Anya ter aramidam dita mare. Kasla aglamlamang kamat iti sirok dagiti mulam. Ay nawaw, di mo ka di makita mare. Madama ti panagdalus ko. Anya ti umay mo ibaga aya. Ay, kwa mare. Atoy, para kada kayo. No apay mo't adi na inbagbaga nga umay ita. Saan mo't amabalin apastro ka? Amangan no makita na dagiti gamit iti kusina me. Mare. Oh, atoy mare. Awata mo na. Ay nawaw, anya day taaya mare. Adobo a manok kan prito a bangos. Saan anagatang iso nga ikkan kayo? Di kay madanagan mare. Saan anadadal dagita? Agyaman naklaunay amare. Saanan ang masapul nga agluto ak iti pamigatan me. Negrasya mo't na jay, bakit? Padainyag na ama si Dalakay. Apay ngay ati mo pinastrag. Iti anya ama kagapu kumangay. Pinagkapim kumamat ti kumarim, Inik ka nakapiman iti sidaam, ngam di mo mo't pinagkapi. Ay, kwa lakay. Anya, Busy day jay lakay. Agdardaras itay iso adjakon pinagkape. Inton sumaro nun tulangan apay nga ron da kasta ti tono ti busis mo. Kasla saan ka mo't asigurado iti ibagbagam? Anya asaan asiguradong ibagbagam di tamot. Basta no anya ti imbagak, isuday jayan pipito. Awanan ti adu asaludso. Okay kalaan ka de, grasya anak ko. Ay, agparparikutak nga rod nanang. Ay nawa, apay, ada ka diti parikot iti restaurant mo anak ko. Ininot mo't ngamin amay ibus dagiti gamit ko nanang. Manulangan tinabati kadagiti SINAN BALITOK a plato, platito, kutsara kan tinidor. Ay nawaw, kasano kuma ang mapasamak data? Ay, nga rod Amangan ko no ada nang iawid nanang. Manu abulan lang tinapalabas, sipod ginatang ko dagijay. Naibus mo't tan. Amangan mo, no dagiti staff mo. Wino dagiti customer mo laang ti mangyaw-awid. Day takot nga rod nanang. Isu na laang tanarigat mati agpababasol no saan nakita dagiti mismo amatak. Ada ti CCTV ijay, siyang kade, anak ko. At damat nanang. I-review, tapno makitam no asino ti mangibibos iti gamit mo, anak ko. Sayang mo, no gumatang ka manan. Uwan nga rod Isupay manen agastos no gumatangak.
Italang mat ana pasamak ti kastoy nanang. Nakurso na daan dagiti customer mo, anak ko. Sinan balitok tumang ngamin ti kulay na. Kunak tumay. Kastoy tinakitak aplatito kan kutsara iti restaurant ni Mari Gracia iti Kalman. Naglokon da ita Dominga. Iti restaurant siguro ti gayem na tinangalaan na kadagitaw. Ay, mingmingming magtisin ang balitok aplatita o pipitaw. Kastoy ti platito ang nakita kiti restaurant ni Gracia iti Kalman, tatang. Anya, kabisadok da jay tatang. Panagkunak at ijay tinagapon na iti sinan balitok agamit ng nyawid ni bakit kaw. Ay, naglokaw na itataaw. Isamas daawak. Ta ininot mo't amanay na yunan. Tunggal mangan siguro ijay kat adayawid na. Ay, kaasim at piman ti kumari na ano taktakawan na. Day tangarog tatang. Hindi na mo't pinanunot nga mga numalugi ti kumari na. Iti kastangar aramiden na. Agpudno ka man kanyak si Kadominga. Kukwa ka di ti kumarim dagita sinan balitok agamit nga nyawid mo? Sana? Kukuamot nga ibagbagam di tamot. Kasta tinakita kiti restaurant na idinaminsan. Pada na laang siguro Apay, tilaang kumarik ti kabailan na ti gumatang iti kasta. Ibagam ti pudno kanyak. Di ka man nagululbod. Di mo maipilit ti ammom si Kapipito. No imbagak saan? Ipilit mo pa'y laang mat ti ammom. Siguradum lang nga pudno ti ibagbagam. At dalang maamuak dita, sige ka. Kumusta nga Gracia anak ko? Amom ka de, no asino ti mangyaw-awid iti gamit iti restaurant mo? Aduda nanang. Ni Mari Dominga ti maysa. Ti daduma ket tsak am mo. Dayo a customer. Ay nawaw, agraman ni Dominga? Taktakawan na ka? Ay, un nga rod nanang. Nakitak a mismo iti CCTV. Nagturod mo tanday ta kumarem? Day takot nga rod nanang. Isugayam nga agsubli-subli iti restaurant ko. Inutan na matgayaman at taktakawon dagiti sinan balitok agamit ko. Kasaritam taw ti kumarem. Ibagam nga isublina no anyaman ti tinakaw na. Iti kasta kisaan ka mo amalugi anak ko. Nariga nga ta ti agpuunan. Wan nga rod nanang. Sapay kabarbarupay dagidjay. Ngamnay, naibus matan. Kaano nga'y amapan ka iti ayanda? Inton mawaya anak nanang. Siyaklaan ti mapan iti ayanda no busy ka anak ko. Amok mo ti itsura dagiti gamit mo. Kitaak no ada iji balayda. No ada makitak day alaak tao. Nagitoy ka na iti ibagbagam ang mapukpukaw agamit ti anak mo, pirain. Way, niso day ta. Nakita nga min ni Gracia iti CCTV nga ada ti ibabag ni Dominga. Ay nawaw, husto lang nga raw di atap ni Pipitaw. Amok nga inala na day ta iti restaurant ti anak ko. Kat ita, ala akaw ta agparikot matan ni Gracia. Ininot piman ang maibibus dagiti gamit na. Ay, oray asino mo't piman akit agparikaw no kasta. Lugi ni Gusya o no agraman gamit kat pagintirisan na iti customer. Pudno launay. Alabon na kita maray. Siya kaunti makaamo nga agpalawag iti anak ko. Kukuamot gayam ni Gracia na kita. No apa yan nagturad na dyan Dominga anang yawid di balay. Nagustuhan na siguro ti sinan balitok akulay dagita agamit. Imbag man, tadda ka manan, Mari Dominga. Ay nawaw, kasla saan ka mat anaragsak nga addaak manan Mari Gracia. Adda manan ti customer mo. Kitaam lang Mare. Ti? Kitaam, taamangan no adda manan makurso na daam agamit ko, kat iyawid mun tumanan. Naa, apay mat akastat ibagbagam? Ay na, di kan agin di mo dita Mare. Nalipatam samet nga adda CCTV, Mare. Nakitak iti CCTV nga adda inbag mo. Saan lang anaminsan nga inaramid mo ti kasjay, Mare. Ha? Ammo, Mare, saan anasaya at ti kasjay nga inaramid mo? Panagtakaw mo't lang ti kasjay.
Malugyak mat ano agraman gamit ko dito'y kat iyawid mo, mare. Kurang tiganan siyak itikin nanyo abayad dagiti gamit nga inyawid yo. Ay, sa anak lang na mangan. Makapadismaya ka man. Basta agpabasol ka ng takas ta. Sa anak nga agpabpabasol no awan ti ebidensyak, mare. Kaya't mo ta ipabuyak ken ka tinaala iti CCTV? Naa, ayan dagiti gamit ko dito'y tatang. Anya gamit ibagbagang mag. Dagiti sinan balitok agamit ko Adala ang mat dito'y itay Awanin Awanan, nang iduldulinan nyo aya. Insubli ko ni Tiakin kukwa. Ay nawaw, apay akas ta tatang. No kaya't mo ti gamit akas jay. Gumatang kamay. Sana day tagtakaw ti amaw. Di mo pagintirisan ti gamit ti pada mataaw. Panunutang matpiman ti lugi daan o kasta ti aramidam. Man nakibiyang kay launay mo. Husto matpiman ti imbaga ni tatangken ka. Anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo ken kuana aya. Kat saan mo mataku kwa ragi jay. Impabuya ni Mari Gracia ti video kanyak. Agpada kayo kinitatang. No para kanyak, husto laeng ti naramid ni tatang. Husto laeng ngayon sublina tapno di ka maisyo. Di mo maapresyar da jaya. Mabalin pa'y nga aglibakak no saan la ang anakibiyang day tatao. Tangiwat mo man, si kalangarudan ti tultulungan ni tatang mo. Si kapalaeng ti kastamag. Kasta, titulong. Karkarukit di nga inbabain nak iti kastang inaramid na Saan na ka nga imbabain ni tatang? Inaramid na lang piman ti may parbang aramidon. Pagyamanang takas dyan ni tatang. Concern lat tapiman ken ka. Tsak mo kada kayo. Panagtakaw ti kas dyan inaramid mo. Panunutom mo piman ti negosyo ti pada matao. Saan agaputan na kurso na daan ti may sa abanag kat basta takawam latan? Alawanan, basol kon. Apay, ipalubos mau, ang madadaal ti reputasyon mau, para lang kadagita sinan balitok agamit. Ay, nawaw! Di mo pag-interesan ti saan mo akukwa. Di mo ipalubos ang madadaal ti reputasyon mo para laang kadagiti na inmateryalan a bambanag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naimbaga bigat ba o mersi anak ka o? Nasaya at mat ta nakariing kayon, tatang. Anak ka na iti lakad mau? Tumulong iti trabaho iti laundry shop, tatang. Matutudo ngamin ita. Adumanon ti customer may. Ay tapno sana marigatan nagiti tangtangdan am ngagbantay iti laundry shop mau anak ka o? Wan, tatang. O sige, ta agrubwatak nga rudan. Apay, nagkapi ka ka din? Wan, tatang. Nalpasan, itay pay. Anya nga oras ti panagawit mau? Dependento no anya nga oras amalpas ti trabaho may, tatang. Ala, agrubot ka nga rudan. Tayo supet ti malpasyo at trabaho anak ka o? Wan, tatang. Da kayon ti makaamo amangan kaninanang. Ipapudot yun tulaangan ti sida. Adu pa iti nabate. Oh, intimplahan kay ti kapaimrihin na bakait. Diya makita ni Mercila kay. Siya di no tinapanan ti anak ta.
Sa lino kumapay, tinaduma apapanan na bakit? Ay nawaw ka. Isungarod asal salud-sudag, tadyak amaw. Awan mo tinadakdakamat na idirabi eh. Kas iti sigaw, no awan jay anak ta dito balay, kaya't asawan na ita, at naman na iti laundry shop. Matutudo manan ita, talaga nga adaw ti agpalundray. Kunaklaki, dino sa dino man, tinapanan na. Di mo ibaga, akaili mo adagos ti anak ta. Saan magkindila kay? Nairwa maklaang atunggal mariingak kit ada ni Mirsing agkapkapi iti kusina. Ala, agtugaw ka nga ruda ita, agkapita, bakit? Nay, di mo matinbagbaga nga umay kagayam dito'y laundry shop ko ita, mari di na. Umayak laag sirip, Mari Mercy. Ay nawaw, di mo ibaga nga agpatakdar ka mat iti laundry shop mo, mare. Saan, Mare? Amumat, saan ko alin niya ti agnegosyo? Ah, kunaklakit din no addan ka kompetensya. Di ka madanagan, Mare. Awan day ta iti panunot ko. Ay kat usto ah. Diyak kayat nga dakain nagaw ko iti customer ko no kwa. Agkalma ka lang ka di, Mare. Mabalinti sumurek, Mare. Mabalin mo't mare. Ang saan amabalin amapan ka iti paglablabaan. Okay lang, Mare. Maawatak mo't no bawal kami a customer. Naipot ngamin, kat adu tinakapila ang malabaan, mare. Okay lang, Mare. Kuna mo't. Si kakit di mo't. Saan a big deal day ta kanyan? Naimbag pa'y tigayim ko. Ay nawaw, apay tigayim mo bakit? Adu ti customer na italakay. Kaya't asawan day ta, adu manan ti kwartana. Saan akas kada tao. Ipamay sampay ti atensyon mo karag iti anak ta, bakit? Naimbag iti kumarim ata awan pa'y asawa day jay. Sa bagay, adda ti punto umlakay. Di mo apalan ti kumarim. Kasta talaga ti biyag. Saan nga agpapada ti gasat tayo? Ngala, agpulis ka man kitday, tamangan kamutay. Nalpas kamin karag iti ubing itay. Anya ti inlutom amasida. Sinigang abangos bakit? Ay naurnong manan ti lalabaan. Kaano ti day off mo, lander lakay. Intun Sabado pa'y. Kasano nga rudon day ta? Awanan ti isuot dagiti ubing. Sapay matutudo manan. No ngay agpalunri ka bakit? Sayang ti kwarta lakay. Kabaulak mo ti aglaba? Wan angam mabannog kamay. Washing machine laangan ti iurnungam lakay. Italaang mo't nga agpalunri ka. Ada nga ro ti pagbayad tayaw. Titangdan ko iti kalman Mabalin mo't siguro da jayon. Mano ti per kilo ti laundry shop ti kumari maya. Jak mo. Jak mo't ten pinagan-anaw. Ta sa anak mo't amahilig nga agpalaundry. Itulod mo langan nag iti murang tayo iti laundry shop ti kumarim bakit? Mangtudak iti ibayad mo. Tapno saan ka amabannog amang igulgal? Saan ka pa marigatan amang ibilag? Ay nawaw. Anya ti nakasako abinagkat mo di na. Murang mi nanarihina. Itulod ko man iti laundry shop ni Mari Mercy. Awan nga mi ti oras kong aglaba. Ay wala. Narigat pa'y ama mag-antibado ita. Wen nga rod. Kanayon ama sapa ti tudo na. Mala, itulod mo dagiti murangyaw, tapno malabaanan. Siya pa'y aduday ta. Wen nga rod nana. Awanan ti isuot dagiti ubing. Naliwayak mat pimanan ti naglaba. Kasta talaga, no ada ti ubing ama asikaso nakkaw. Ngam no dumakkel da, mayatan. Malag-anan kamitan urekas kasanaw. Agpalabaak man, Mari Mercy. Ay nawaw, nagadon, mare. Agasam man day ta. Naurnong nga rod, Mari. Diyak mo ngamin nasango tinaglaba. Mala, mudto yan, mare. Da kami, ti makam mo. Manuti bayadak, Mari. Mabit lang, mare, ta ipakilo kadag iti assistant ko. Ay, agyaman ak unay, Mari. Italang ang nagpa-laundry act, ta talaga adyak masango ti aglaba. Okay lang, day ta, mare. Isu nga rod nga da laundry shop. No agpalabaak ita, kaano nga ta nga maalak, Mari? Mabalin mo to nga laan inton malam, mare. Mamagaan mo't kit ti adagos da itoy. O sige, ibaon ko lang nila kay ko inton malamare. Isuti umay mangala.
Ada ka di pa'y trabaho minton malam, lakay. Adda bakit? Agsubli ak inton madamdama. Apay ka day? Paki-pick up muntuman, tibado tayo iti laundry shop ni Mari Mercy. Ayan nga, iti ipakita ki Jay. Ada makki din ni Mari Mercy ijay. Amo na day ta. Saan da nga striktaw? Imbagakin ko na asikat ibaon ko ang mga la. Awanan, tinadumang ipaalam, nadyalaan. Wen lakay, di mo liplipatan tawanan ti isuot dagiti ubeng. Wun, bakit? Di ka madanagan. Dagasag, sakbay nga agawin na. Oh, adto yan tibado tayo bakit? Nagbanglo ah. Wun nga ron. Anya nga tati sa bunda Mari Mercy. Fabric conditioner siguro dahi ta bakit? Nagbanglo unay. Idi sumpay nga rod di talakay. Ikargak tulaangan iti drawer tayo inton bigat. Siya akong ti mga ramid bakit? Siya kun inton bigat, agina nakakit din. Adapay trabaho minton bigat. Kabalak pa mo? Di mo man ipilit ti kayat mo lakay. Idi sumla ang dita kunak, ta siya kun ti makaam mo inton bigat. Ay nawaw, apay ngay bakit? Inruar mo mo dagiti bado tayo. Ilabak manan. Kat nun ay palundri mo dagiti di kalman. Apay pala nga banugam ti bagim. Kita man di talakay oh. Kasta aya tinalabaan. Kat nun nagbanglo mahit. Wen a nabanglo nga agpayso ngam nay. Saan mo't ana ikatirugit tibado tayo? Aday tani kita Sinsinan mo gayam ti panaglabada. Ay wun nagpaysaw. Sapay bado ti ubing ti daduma. Nabanglo nga agpayso. Ngam saan mo't ana ikatirugit na lakay. Masapul ang mailaba manon. Saan la ang arugit ti isyo lakay. Adda ti t-shirt ko ang nasukatan iti sa bali abado. Ay, sayang mati kwarta no kasta asinsinan gayam ti serbisyo da. Wen nga rod. No amuklaang sa anak latta kumaanak palaundren. Ibagam to iti kumarim. Ang mga no di na amaw. Wen lakay. Talaga nga ibagak. Jak amo no talaga akasta ti panaglablabada. Inusadot lang dagiti assistant na iso akasta. Kasla agtip-tipid da iti danong. Na, nagadumot kan ti labam di na. Wen nga rod na narihina. Nagpalaundry ka idi kalman, saan ka day? Wen ngam saan mo't ana ikat ti rugit na. Nabanglo nga agpayso ngam narugit lat tamot. Idi inulit ko nga ingalgal. Kasabsabon. Madlaw asinsinan ti inkastadaan ng ilaba. Ay nawaw, apay ngay. Saan lang aday tati issue nana? Adda ti mapukpukaw at t-shirt ko. Nasukatan mo't iti sa bali abado. Anya, Aday tani nana duster. Awan mo't ti badok akasta. amangan no na isukat. Jakman na mo nana. Ibagak to kini Mari Mercy numalpas ti aramidaw. Ada ka no mat issue ti bado nga inpalaban ni Dina king kaanak ko. Ay nawaw, anya nga isyu mat dayta nanang. Saan ka no ana ikatirugit ti bado da, ken adapay ti t-shirt ana sukatan iti duster. Naa, kasano ko maamapasamak dayta, kat no nakabangbang lumot ti bado nga inpalaundry da. Nalabsak nga rod nga aglablabay tay agsapa. Inlaba naman na dagiti inpalaundry da iti laundry shop mo, tas sinsinan mo gayam ti panaglabayo ka no. Ay nawaw, nakaarartimot dayta na babae. Uray asino matpima na anak ko. Nabanglo nga agpaysaw ngum saan mo analabaan anasayaat. Ay nananang, inlabami dayjay. Amangan mo't numansya tirugit nga ibagbaga na kada kayo. Ita lang ang nagpalaundry dayta a tao. Sa ita, nagadua reklamo na. Ay nawaw. Mabalin ka di ang makasarita ka, Mari Mercy? Siguradom lang ang napatag ti ibaga, Maridina, tapnusan asayang ti oras ko. Apay akas di dagiti bado alinabaan nyo, Mare. Saan mo't ana ikatirugit na? Inulit ko nga inlaba kat kasabsabon pa'y, Mare. Sinsinan mo gayam ti serbisyo yun. Ay nawaw. Dayta lang ti umay mo ibaga? Wen ata amangan kunak no simmadot dagiti assistant mo iso akas jay, Mare. Feedback tapno mapasaya at yu ti serbisyo yu, Mare. Ammo mare, iti kinaad-ado ti customer me, si kalaang man tinaturod ang nagreklamo kan nang ibaga asinsinan ti serbisyo me.
Sigurado ka kadi, asyak la ang tinagreklamo, Maray. Aywan, si kalaang talaga, mare. Aywan gayam, isubulik ti duster ana inayon iti badume. Mas daawak ta nasukatan mo ti duster ti t-shirt ko. Ha? Aday ta, Maray. Mingmingam ana imbag, awan ti kasta abadok. Amangan kunak nubado ti sabali a customeryo. Day talaang ti ibagak, Maray. Honest feedback tapno inton sumarunaw kat maliklikan kumati kasta nga isyo. Nakasaritam ka din ni Mercy, bakit? Wan, naisublik mo't lang ang ti duster ana ilaok iti bado tayaw. Isumot lagaya masabali ti panagkita na kanyak itay Ay nawaw, sakitin natin bagakin ko na. Siguro Di na amuti ko na da a feedback. Kasta unay nga minti suro na kanyak iti nagreklamo akad. Day, tatirigat na. Isuda ti adda nagkurangan na, isuda pa iti makaungag. Ay nawaw. Wan nga rud no amukla ang akas ti mapasamak, sa anak ko man ang nagpa-laundry iti laundry shop da. Sayang lang ti kwarta, ma-stress pa'y da tao. Ala, di ba lilatan bakit? First and last daytan. Gumatangak tang iti washing machine ta, tapno di ka marigatan nga aglaba. Narigat ti makiap-apa bakit? Anya ginadamag kaw bakit? Nagapa ka no magdamer si Kandina. Jak amaw no apay asakitin na ti feedback ni Dina. Anya timbagan ni Dina aya. Sinsinan ti serbisyo da. Nabanglong agpaisaw, ngam saan ba't piman ana ikatirugit na, iso akapilitan ng inlabamanan ni Dina. Anak ano pa ito na isukat abadaw. Wan lakay, nasukatan iti duster ti t-shirt ni Dina. Ay, una yan dayta. Apay matpima nakasta. Dahil nga rod lakay, mapankuntuman bisitaan ti laundry shop ti anak ta. Kitaag no kasano ti panaglabada. Amangan kunak no talaga asinsinan peman. Makapa-stress dahil adina. Apayan, Marsay. Gapo iti inaramid na, adumutan dagiti agreklamo a customer may. Makapaasar dahil tao. No adaw tagreklamaw. Amangan no talaga nga adda ti isyo iti laundry shop mau anak kaw. Aho, aginartikit di dagiti atat tao. Amaw manak. Saan dang agreklamo no mayat ti serbisyo yaw? Amok apa nang dadaal-dalaang day tatatang. Umapal da siguro taado ti customer ko. Imbes nga aksyon dayta parikot kasta pay laang ti ibagam. Ay awan si kamot laang ti maawanan iti customer iti kasta nga aramida. Nay, adda kayo matgayam dito'y laundry shop, nanang. Nakitak no kasano ti panaglabayaw. Okat, anya ko maita, nanang. Agtip-tipid kayo mo't iti danom anak ko. Isu asaan ang maikatiruget takasta. Kano mabalain, di yung pagnanayunan ti bado da tapno saan nga agsisinukat. Pangaasiyo tadidak istresan, nanang. Man-manu lang arudan ti customer may. Wala ata saan lang ang gayam ani Dina ti agreklamaw. Adda ti imay ditoy iti awan ka. No anya ti reklamo di Dina, isyo mo lang ti reklamo ti daduma customer mo. Masapul nga rod nga agtipid kami, tapno saan kami amalugay, nanang. Useless ti panagtipid yo, no reputasyon nyo mo ti madadaal. Kita akit man manumatan ti nagpalaundray. Una, tadinadaal nakgayam ni Dina. Saan akasta anak ko? Talaga laang nga ada nagkurangan yo. Nasaya at man kan saan ti feedback da, akseptarin yo. Ta para muday ta iti pagimbagan ti negosyo yo. No siyak ti sika, sulbaram adagos day ta aparikot. Di mo urayan amaawanan ka iti customer. Laglagi pa anak ko. Awan ti mayat nga aggastos para iti sinsinan a serbisyo. Ay nawaw! Kas negosyante, negatibo man wenno positibo ti feedback a maawat tayo, akseptaran tayo kuma. Laglagi pen tayo, asaan nga amin a negative feedback kat panang dadaal. Ti daduma, mabalin nga usaran tayo, tapno mapasaya at ti serbisyo tayo.
Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Dagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Una yan da ito asilpon. Nagkapsot lang arudan ti signal. Aghangpay lang mo. Day. Anya man ang tibag pupungkutam dita, pipina anak kaw. Silpon mo magayam dyan ang nagkuanay barsak. Makapasuron mo't nanang. Nagkapsot lang arudan ti signal na. Aghangpay lang mo. Awanan na, nadadaalan da ita. Sayang ti kwarta. Sino mat ti saan amasuron no kastalaang nanang? Ay unay kabatan anak. Ano sama? Kaano lang ang iniginatang mo na ita a cellphone? Iso nga aghahang takasta. Adalabasit di mo nagustuhan. Imbarsak mo adagusan. Di ipatirimaan ko manan. Ay na anak ko aya. Di ka masayagan iti kwarta pagbanbanugan nyo iti asawam. Manula ang matiripir nanang. Nangina ti repair ita. Nasursurok pa ingam ti presyo ti hafkaban abagas tayaw. Ita man pa'y pipina ba kahit? Ay nawaw. Ti anya lakay. Ita man pa'y asan at ti cellphone mo ti dumdumugam. Wan ata awanan. Na, kasano nga awanan? Tinakaw da? Awanan ata yung barsak ko. Na per day. Na LCD. Ay, nawaw. Asino nga minayatin ang ibaga nga ibarsak mo? Maasarak nga road. Ay, unay kan. Mano abulan laang da a cellphone kan ka. Ipa-repair kon token kumari Juliet. Ay, sos. Agpa-repair ka lagit nga rod adina oras. No apay ngamin nga imbarsak mo ah. Ala huston. Di naksirmunan. Isumot la ang asyak ti mga ipatarimaan. Mari Juliet! Maray! Ada ka kaday! Adaak, mare. Paumayan. Mabit lang. Anya ti masapul mo, mari pipina. Agri-prepare ka iti cellphone. Saan ka di maray? Ay, uwan, mare. Apay ka, day. Ipa-repair ko man nga ro ti cellphone ko ana LCD maray. Ay, nawaw. Apay ana LCD ta cellphone mo, mare. Naananumat. Imbarsak ko ah. Maasarak nga men. Tanudad duma kat aghang pa yun. Nakapsot lang nga ro dun ti signal. Aghang pay. Ay, unay kan, mare. Para day talaang, ibarsak mo adagusan. Kastaak nga road, mare. Sikapay ti makaamo amang tarimaan, mare. Ay, sumrag ka pa'y atag kapita, mare. Saanan, mare? Inyag ko lang ti cellphone ko. Ala aktulat tanumalpas mo. Ano samla ang ata awan ti pang down payment ko ita. Bayadak tula ang numaripir mon. O sige, sanak nga agdawat iti down payment. Ngam umay mo to alaan adagos, ah. Nay, ni pipina mo't da jay anak kaw. Apay adi mo mo't pinagkape. Hindi na kayat tatang. Inyag na lang ti cellphone nga ipa-repair na. Ay, nawaw. Ay, kano ka anon sa laang nga ginatang na ti cellphone na? No sanak nga agbidot, 5 abulan lang tinapalabas, tatang. Apay aya, anya ti dadaal na. Aghahang, na LCD, tatang. Ay, nawaw, sayang mart. Kasanumat nga min,
No nakapsot ti signal, wano aghang kat ibarsak na adagos. Ay, day talang tirigat na. Saan ang masayangan iti kwarta na? Ay naku nampay tatang. Sayang ti kwarta no may barbarsak laang dagiti gamit. No kasta kuma, kat kontrolan na mutin at ibagina. Jakman amo iti dayjay ako marik tatang. Sa dinaw tinagapwa pipina anak, itay payasap sa puulan ka. Di mo mo't kunangagpakada kasakbay arumwar ka. Iti ayad da Mari Juliet, nanang. No kasta, impariper mau tinadadaal a cellphone mau. Wen nanang, kapilitan tanay. Maikawamat da tao no kasta nga awan ti cellphone. Mano nga iti binayadam. Awan pa'y nanang. Nakisarita ak iti kumarek nga agbayad akto no matarimaan na ti cellphone ko. Ay unay kan anak. Inton sumarunaw, kontrolem ngamin ti bagem. Saan na kasta nga ibarsak mo ti gamit? No kasta maasar ka. Hay, nalpasan nanang. Uray sermunan dak. Saan metten amay subli tinapasama ken. Ibagbagak lang. Tapno inton sumarunaw kat di mo ulitan anak ko. Narigat ano kasta ka na yon. Sayang ti kwarta kunak manay. Kumusta nga ibakay? Natarimaan ka di, tinadadail na cellphone mo. Jak amo lakay. Ay, nawaw. Apaya di mo. Naa, nakitam aya anapanak iti ayanda Mari Juliet. Common sense met alakay. Ni, kitno idi pa'y napalabas sa Sabado nga impatarimaan mo dayjay. Mapan mo kitain ta mga nunalpas mo taon. Ay, kita akto, pipino lakay. Ay, nawaw. Anya kita amat pipina bakit? Ay, basta. Mapan kunto alaan no kwa. Ay, kit mapan mo alain adagos ano nalpasan. Ang mga nuadamit pangusaranda iti ibayad mo. Makauray ka mamat, pipino. Inabak mo pa ni Mari Juliet mo. Si putam man no lumabas ni Pipino iti paraangan tayo, tatang. Nay, apay ni Pipinaw anak kaw. Pakibagayo ken kwa na, nga umay alaan ni Mari Pipina ti cellphone na. Ay, nawaw. Idi pa'y napalabas alawas anatarimaan ti cellphone na. Wan nga rod, tatang. Nabayag matan, ngam di namat umay alaanan. Ay, amang ano nalipatan na. Imposible mat tatang. Cellphone day tan tatang. Malipatan na kit din. No kasta, apay ngay nga raw adi na umay alain. Day tatijak am mo. Kasapulak matan ti bayad na. Isupay ko mamay gatang iti supply ang mausar. No adamanan umay agpariper. Alabay am. Baga akto nga raw ni Pipinaw no makita ka lumabas iti paraangan tayo anak kaw. Ay, mabiit man lang Pipinaw baraw. Ay, apay tata. Adda ka din napatig nga bagayaw. Ay, natarimaan na di cellphone ni bakit mau. Pakibagam tuban, taumay namit alaan dito'y balay ti cellphone na. Ne, una yun day dya Pipina. Idi pa'y napalabas ngal daw nga ibagbagakin kwa na nga umay nakitaan tata. Ay, awan ba't nga imbay? Urayan kami ni Juliet ti bayad na. Tay supay kano ang may gatang iti supplies ang mausar, no adamanan ti umayag pa-repair. Ala, di kay madanagan tata. Ibaon ko ti asawak. Ay agyaman na klaunay Pipino Barawk. Ay tata, pasensya kayo na. Kung naklakit di no nakisarita kin ni Mari Juliet. Saan pa'y matgayam? Naimbaglangan, tanaranaan ka dito'y paradaan, Mari Pipina. Ay, kwa Mari Juliet. Sa dino ti papanam? Kwa ngamin, adala na patag-anapan ko ginatang Mari. Tay cellphone mo kay Mare. Kaano nga laam? Ay, pasensya kan Mari. Ngam awan pa'y ngamin ti kwartak ita. Ada na patag-anang igastusak. Anya nga rod ti plano, Mare. Kasapulak mati kwarta ita. Inton katapusan Mari. No maalak ti tangdan ko, agdiritso ak idibalayo. Siguraduam laang, Mare. Diyak kaya ti ma-stress kunak manan. Wen, di ka madanagan.
Saan kumot nga itarayan dayta? Ay nawaw, kita manta cellphone mo bakit? Apay ka di aya? Kita kunak. Kita amlaan. Saan ang masapul nga igamam? Ne, gimatang ka iti baro a cellphone mo? Dakas ka de, no kayat ko ti gumatang iti baraw. Ay nawaw, kat jaim patarimaan mo nga a cellphone mo kini Mari Juliet. Jakpay nga ron na ala. Naa, no planong gayam ti gumatang iti baro. Di mo kuman impatarimaan dayay, tapno sana sayang ti bannog ti kumarim. No kayat mo, di sikat ti mapan mangala. Na, ano kuma? Kadyak mat amo ti mangusar iti touchscreen na cellphone? No kasta nga rod, agulimag kan. Man nakibiyang kalaunay mo. Anya ti kayat asawan da ito'y aresibo, Pipina? Nangalaan nyo iti dayta nanang. Kano kay waray di salas? Resibo ti ginatang ko a cellphone ta iniggaman nyo nanang. Anya? Gimatang kay ti baro a cellphone mo? Idi kalman pa'y ati agsapan nanang. Di yun nakita aya. Ay nawaw. Kasano nga iti cellphone nga impatarimaan mo iti kumarem? Jakpay nga rod na ala. Nabayagan day jay, anak ko. Idulin pa'y laang ni Mari Juliet Naa, panunutam mapiman ti gastos ken bannog na, tapno laeng matarimaan day jay a cellphone. No planom gayam ti gumatang iti baraw, di mulat takuman impatarimaan day jay a cellphone. Baka pirwisyo ka laeng iti pada mataaw. Ay nawaw, naka-online mo ti Facebook ni Mari Pipina, tatang. Ay kasano kumaama ka online, kadi na pa'y matinala ti cellphone na. Uwan nga rog, tatang. Ay, may stress ka mang kitkita iti dayta cellphone. Ay nabayag mo't tinday ta cellphone na. Amangan no gimatang kit di iti baro a cellphone na. Dayta ti santay nga amaw. Ala, ipadas mo akong takain, tapno amom no anya ti aramidam. Ay, nagrigat nga ta ti aguray iti awan. Uwan nga rog, tatang. Anwak ngay mat dayta no di naalaan. Iso nga rod akasaritam, anak ko. Mari Juliet? Anya ti aramidam dito balay? Di mon ilemang, mare. Nakita kong ti kabarbaro a cellphone mo. Ay, kwa, Mare. Siya kung tinangyag iti cellphone nga impatarimaan mo. Tadi mo sa masango ti mapan mangalay jabalay. Awan ti ibayad ko kung ka, Mare. Ay nawaw, adaing gatang mo iti baro a cellphone mo? Sa ita, ibagam nga awan pagbayad mo. Anwag nga ito'y cellphone mo, Mare. Saan mat amabalin nga itad ko, ta saan ka pa'y mata nakabayad? Makauray ka mat, Ti kunam kanyak idikat katapusan, Mare. Nabayag ka nagururayak, ngam awan ka mat nagpakpakita. Mano a katapusanan tinapalabas, Mare? No kastagayam a planong ti gumatang iti baro, di mo kuman impatarimaan ti cellphone mo kanyak, Mare. No di ka makauray, di ilakom iti sa balay. Anya kumanga ita. Anya? Ay, talaga mat dayjay a Pipina, tatang. Ay nawaw, kunak no itid mo ta cellphone na. Saan natuloy taawan mo't ibayad na, tatang. No utangan na, awan lat amok, tatang. Utang kalimutan tumanan no kwa. Ay kit anya nga ron ti planom ita anak ko. No di na kayat nga alaan, ilako kon, tatang. Ne, mga no agreklamo anak ko. Isumat tinangibaga, ano sa anak a makauray, ilakok laangan. Saan mo ta mabalin nga agur, uray aklatan iti awan, tatang. Ay sa bagay Agsapulak iti bayer, tatang. Aguram day dya tao. Nagrigat akasarsarita. Isupay kit din ti makaungat. Sa din no tinagnaam, lakay. Iti ayan da tatalito. Apay ka day. Adangatan ni Mari Juliet ijay. Ay nakita ko matitay at dayjay. Apay ka day. Mapan ko alaan ti cellphone ko. Oo. Itaman pa'y analagip mo si Kapipina. Idi pa'y nga ibagbagakin ka amapan mo alaan.
Nalipatak nga road, at dagayam dagiti ladawan ko anak kasib ijay. Kasapulak dagiti aladawan lakay. No di na pa'y nailako Anya? Ay saan na mabalin nga ilako na dayjay? Anya asaan amabalin, ket si kakanumet tinang ibaga nga ilako na no saan amakauray. Da kayo pa'y lang ti makaamo dito'y balay, nanang. Ay nawaw, sa di naman ng ti papanamanak kaw, kas lagdardaras ka mait. Iti ayan da Mari Juliet, nanang. Mapan ko alaan ti cellphone ko. Naila ko nagsamatan. Nailako. Asino matinang ilakwan na ngay? Day ta ti jak amaw. Saan na mabalin nga ilako na dayi a cellphone? Kasano nga rudan dagiti ladawan ko ana isave ijay. Si kakano matinang ibaga nga ilako na. Ita, kastamatan ti magbagam. Kalokwan ti kasta pipina. Anya ti araramidam dito'y balay, Mari Pipina. Umay ko alaan ti cellphone ko, Mare. At to'y ti bayad ko. Ay nawaw, naladaw kan, Mare. Anyat kayat mo asawan? Awanan nailako kon ti cellphone mo. Ay nawaw. Asino tinang ibagakin ka nga ilakom dayjay? Isumat ti bagam kanyak, iti napanak iti balayo. Kasanon ngay nga maalak dagiti ladawan ko iti dayjay a cellphone. Ay na, Mare. Mano abulan ang nagururayak? Mano abulan ang nagpaspasen siya ak, Mare? Ngam agpatangkin kamat ngamin? Ay, saan ang mabalinti kasta? Ipabarangay ka talaga. Ay, okay lang, Mare. Di ka madanagan, tanay record ko tinagsaritaan tay, di na panak ijabalayo. Ay, awanang. Inla ko ng ti cellphone ko. Sapay na patagdagi a picture kanyak. Basol mo matlaeng Ay, saan ang mabalinti kastoy ang mapaspasamak? Ipabarangay ko day ta, Juliet. Ay nawaw. Bagim laang ti ibabain mo no kastapay laang mati aramidem. Piling kamat. Nalipatam samet ani Mari Juliet tinagrabyadom. Kat, kasta nga rudan. Agul uli makaklangan. No naamuan ni Kapitan, ano mano abulan a nagpatangkin ka, uray sang kaibaga ni Mari Juliet amapan mo alaan ti cellphone mo. Ay sus, amangan no si kapay ti mabaliktad. Ay na, No siyak ti sika, di mon ipilit ti mapan ije barangay hall. Amangan kunak no si kapay ti bagbagaan ni Kapitan ijay. Inton sumarunong amin, agtungpal ka iti saritaan. Aramidem, no anya ti responsibilidad mo iti padam a tao, tapno awan riri. Ay nawaw! No nakitulag ka, agtungpal ka. Aramidam ti responsibilidad mo, tapno awan to ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.